endiyifundayo ithi amalungiselelo okuwela iYordani. Ithi verse 10, waza uYoshua wabawisela umthetho ababhali babantu, wathi, candani phakathi kweminqumba nibawisele umthetho abantu, nithi zilungiseleni umphako, ngokuba kusele imihla emithathu ukuze niyiwele iYordani le, ningene nilihluthe ilizwe elo aninikayo uYehova uThixo wenu ukuba limiwe nini. Uyinkosi ephakeme. Haleluya. Isihloko ke esinikwe sona. Aze basenza mazalwane. Asilisa. Haleluya. Xa khona ithimba nje lenko ndibe ngokuqala ndikhaleze nohlukane. Ithimba. Haleluya. Wazi kule khona umuntu ngaphambi kwami ndiyabila. Haleluya. Ndiyabulela ukuthi udezi ungasemva kwami. Haleluya. Sike saxokola lapha ezinsukwini wathi ungaqweli. Wathi nawe koxhomeke kuba ndiqwele wakho. Haleluya. 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 Ithi le thing sinikwe ekhaya ithi get ready to cross the river Jordan. Hallelujah. Get ready to cross the river Jordan. Kuyiwa ku-promised land. Hallelujah. Ndahlala Tabora ndayijonga le thing. Hallelujah. Yabona ukuthi abantu abatsha abalapha xa kune-theme, hallelujah, ekuziweyo ayikhutshwa nje i-theme kungekho sidingo. Hallelujah. Ibandla lijonge need, therefore libone ukuthi this theme ifanele ukuthi ishunyayelwe. Hallelujah. Abanothi abantu abadala kangaka sizobadlalisa. Hallelujah. That means we are not ready. Hallelujah. Once ukuthi this is like a warning to us. Let it get ready. Hallelujah. Ndajonga lena ndathi abantu abatsha, they could have said get ready to exit Egypt. Hallelujah. They could have said get ready to cross the Red Sea. Hallelujah. Now but get ready to cross the river Jordan. Hallelujah. Which is the river before the Jericho. Hallelujah. Why nizothi ready? Get ready sesihambe iminyaka emingaka. Kutheni ningachongo from the beginning ukuthi get ready to exit Egypt. Hallelujah. Because when kubalekwa kukhona flat. Hallelujah. Kuthiwa get ready before they started the journey. Hallelujah. Ndabona ukuthi apha sikujeni tata. Sikwi-race actually. Hallelujah. Kukhona apho siyakhona. Sikwi-race apho siyakhona. Izothi incwadi yama-Hebrews 12 ithi, therefore since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Ibuye incwadi kaTimothy athi khona uPaulos khona athi I have fought the good fight. Hallelujah. Athi uPaulos I have finished the race. Hallelujah. But into abalulekileyo ayithethayo uPaulos uthi ukholo lona liluqinile. Hallelujah. Abantu bakwazi ustarta irace bahambe bophuma ekugqibeleni, kodwa ukholo engalugcinanga indinika into ethi ukholo yinto efumanekayo, at the same time ukholo luyalahleka.
Bible without faith, it is impossible to please God. So it's not if us now look on. We can start the journey. We can go with the journey. But the privilege, I could just overcome higher. No one be journey. The only injuries. How we raise that? It reminded I watched a video. Young 1992. Ngo 1992 kwakhona i-Olympics. Wena tata eBarcelona, eSpain. Hallelujah. Kukhona umfana kuthiwa nguDerek Redmond. Hallelujah. Imbaleki. Kuthiwa kula video my favorite. Ukuthi ayiwine la race. Hallelujah. It was 400 meters. Hallelujah. Wasuka ukhona umuntu obethe isibhamu xa kuqala irace. Hallelujah. Wabetha isibhamu sasuka imbaleki. Umuntu uhamba kwilane yakhe. Hallelujah. Sagquma tata imbaleki. 250 meters to the finishing point. URedmond kwanyuka ihamstring. Hallelujah. Nyuka ihamstring uRedmond olala ngomqolo. Wow. Sadlula imbaleki. Sabaleka zombili entantsheni. URedmond kweza abantu abanezipitsha. Ngoba ngendlela sihambayo tata kukhona abantu abaspecialize ngezitresh. Once you get injured, they take you out. Hallelujah. Once you get injured, they take you out immediately. There's about to be a stretcher who Redmond to learn a part. What think about to be a stretcher? What Pagamo Redmond? Hallelujah. What in the hell Redmond? What in the hell Redmond? What pulling the water from the crowd? Is a spectator. Yaphuma le ndoda yenza kuRedmond. Kodwa kube kukhona security esemvale nayo. Hallelujah. Kune security kulendlela. Esigada ukuthi Thixo sonceda lona. Thixo nceda lona. Yaphuthuluka la ndoda. Phakathi kwe-security. Singolo Thixo ophuthulukayo. Imeko zingavumi. Kakufuneka sicethile. Uyaphuthuluka lo Thixo. Yaphuthuluka la ndoda. Yes, akuDerek. Yafika kuDerek. Qaqala isniper. Kuthiwa le ndoda ngutata wakhe. Sinayo utata nathi. When we are injured, uyasithatha utata. Abe nathi. Ayosingenisa entantsheni. What utata son? You don't have to do this. But yes, I do. Hallelujah. What utata? All right. We will finish this race together. Singafumana kuthixo njalo. Singalifumana waphi idwala elinjalo. Elihamba nathi endleleni. Elifinish irace nathi. Wenza uDerek utata. Wamonga unyana. Yaqhubeleka irace. Yaqhubeleka irace. Andithi abanye samdala bengenile entantsheni. Kodwa uDerek une-goal eyi-1. Ukuthi mna I'm going to finish the race. Andithi ndizawuphuma number 1. But ngizayibhima i-race that is set before me. I have to finish it. Yaqhubeleka irace. Yaqhubeleka irace. Ithi naphito tata. Bese nearer to the cross line. Wamyeka wathi son, cross the line. Wacross unyana. Ithi naphito. Leya 65,000 people. They stood up. For long ago I went on
ngirace bathi for ungayigqibilayo irace wabona we have a race that is set before us. We have to finish it whether we are injured or not. Kodwa siyafuneka kanana, siyafuneka ezulwini noma sawungena sikholela kodwa kusalayo sizongena ethanda ngathanda usathane siyaya emazulwini ayikho into ezosimela ngaphambili akhona izosivalela amandla siwanikiwe igunya silikiwe i-endurance sinikiwe ukulwa sikunikiwe sisonde kantoni ke ngoku ukhona unyana esimnikiweyo igama lakhe nguYesu waseNazaretha uyi-responsible for uhambo nathi endleleni ukhona uThixo wethu ongasiyekeliyo endleleni noma izinto sezisishaya left and right and center kodwa uThixo ongalahlaniyo uyamkhumbulela umuntu uyayikhumbula umuntu ubuThixo ovelelayo akwetheliseki noma intoni tata ekubambileyo kodwa kokufika yena amanyathelo ekhatheka zonke izibopho siyakhatheka izincwadi kaMatthew 18 antoni na embotshwe ezantsi emhlabeni ibotshiwe nasemazulwini ekhululwe ezantsi emhlabeni ikhululwe emazulwini. There is no power that is able to contain us. There is no power that is able to contain our journey. Glory. Hauthi siyaya mazulwini. Siyaya mazulwini. Ithi siyaya mazulwini. Akho nto izosivalela. Akho nto izoma ngaphambi kwethu. Joshua akho nto yonke imihla kuphila kwakho. Akho nto izoma ngaphambi kwakho. Akho nto uyozoma ngaphambi kwakho. Amandla ndikunikile. Wena thatha abantu uyobafaka ezweni lesethembisi. Mamela ndikuxelele ngeKanani. Hallelujah. Njengoba usithi get ready to cross the river. Tata asiphelelanga ucross river kuphela. But what is it esiya kuyo? Hallelujah. We're not just crossing the river. There is a place that we're going to. Hallelujah. We are going to Canaan. Hallelujah. It Bible Abraham. Hallelujah. Mose njengoba sithenjisiwe asithenjiswanga kwathiwa lilizwe elihaka. Hallelujah. Kuthiwa lilizwe elibaleka amasi nobusi. Hallelujah. Abraham before abize ngoba unguAbraham. Hallelujah. Wake waseKanani. Hallelujah. Ithi Bible uAbraham wamove eKanani wabheka eYiphutha. Isizathu soba simuvise uAbraham from Canaan back to Egypt. There was a great famine. Indlala kwabakho indlala enkulu. Hallelujah. That is the country esipromiswe yona. Kwabakho indlala enkulu. Hallelujah. Yandinika lonto intoba iKanani lena ithe kuze ibe ilizwe libaleka amasi nobusi. Kwabe kanti ikrethelwa amasirayeli. Hallelujah. Yayinga
bethu wenza amadlelo aluhlaza for thina. Kukhona iminyango engavulelwa abanye abantu but thina siyayivulelwa. Haleluya. Akhona amanye amadlelo aluhlaza abanye abantu abangafikiyo kuwo but thina siyafika ngoba sisizwe esithandiweyo nguThixo. Wayikhetha uThixo walilizwe elibaleka amasi lomusa iKanana aya khona amaSirayeli asendleleni. Hallelujah. Hallelujah. Ngizozama ngajikeleza kakhulu. Hallelujah. There is still a speaker behind me. What apho sifunda khona. Hallelujah. Bame ngase Jordan. Hallelujah. They camped before the Jordan. Hallelujah. Before we cross the Jordan. It Bible was said 3 days before they crossed the river Jordan. Hallelujah, to the promised land. It Bible uJoshua wathumela inhlola. That is the spice. Ukuthi zihambe zibheke kwelizwe ziyongena kumhlaba abaya kuwo bengamaSirayeli. Hallelujah. Bambheke kumhlaba amaSirayeli abheka kuwo. Inhlola wathumela inhlola zambili. Hallelujah. Ungahambi wedwa. Hallelujah. Uhambe uyohlola umhlaba wethu. Awuyazi into ozohlangana nayo ngaphesheya. Hallelujah. Wathumela amadoda amabili. Amadoda awela abheka kwilizwe laseJericho. Ithi iBhayibhile bafika eJericho ahlangana nenyukazi kuthiwa nguRahabi. Hallelujah. uRahabi wawathatha lamadoda wawafihla endlini yakhe. Hallelujah mama. Ithi iBhayibhile wayevuka umkali waseJericho ukuthi akhona amaSirayeli afikileyo. Hallelujah. Waza kuRahabi wafika wazobuza amadoda afikileyo. Ithi iBhayibhile lamadoda tata athathwa abekwa ngaphezulu erufini. Hallelujah. Ezinyezwa kunkumkani waseJericho. Hallelujah. Ithi iBhayibhile lamadoda enza ideal kunye nenyukazi. Hey, levangeli siyikhonzayo. Hallelujah. Ngenxa yemiphefumulo tata, you have to wenza ideal. Ezinto nabantu bengafanelanga ukuba wenza nabo. Hallelujah. Wenza ideal nenyukazi. Hallelujah. Nathi yenyukazi ekupheleni kwedeal xa senifikile kwavakala liyenyukazi liyayazi ukuthi lingaba abantu uthwana lukanda phakathi ulwandle olubovu. Hallelujah. Iyenyukazi loyika bengekafiki. Abantu besixeko they were so terrified. Abantu abazayo bangekafiki. Nathi iyenyukazi xa senifikile ndiyacela senisindise ubomi bam, nisindise ubomi befamily yam. Hallelujah. Athi lamadoda ubomi bakho sibuthenga ngobomi bethu. Hallelujah. That means the deal is done. Hallelujah. Afika wathi uRahabi lamadoda wawakhupha ngefestile. Hallelujah. Ekukhupheni konke ngefestile. Athi lamadoda Rahabi kasisiza kufuneka ibe khona isign esiza kubona ngayo ukuba thina siyeza. Athi lamadoda athatha umsondo obomvu ubophelele efestileni. Hallelujah. Thina sothi kasifika siyibone mama indlu yakho sizawudlula asinokwenzakalisa. Bathi ukhona umuntu othe waphuma kwindlu yakho wenzakala akusilonyana lethu. Thina into esiyaziyo, we will only protect those that are inside the house. There is something entwebovu igazi lakantwe yiphutha kadlula ingelosi yokufa. Hallelujah. Now kuzothintwa iYerikho kuzoyeselisa intwebovu efestileni
ukuva xa betshabalalisa amaSirayeli azogqwitha kuloo festini because ine-sign ukuthi lo mntu lo usebenzisana nathi sathengwa bangcwele ngegazi. Igazi elingafani lelebhokhwe, alifani lelegusha, igazi eliphikisayo. Bangawenza amasiko bathembele kwabaphansi, thina sijonga phezulu. Athi uDavide ndiwaphakamisele zintabeni namehlo am, athi luyakuvela uncedo lwam, athi kwaye uncedo lwam luvela kuYehova umenzi wezulu lehlabathi. IBhayibhile apelihlango amaSirayeli ake athethe kakubi ngoThixo nangoMoses. uThixo wathumela inyoka tata ezinobuhlungu zawatya amaSirayeli, kodwa wathi kuMoses, Moses yenza isibonda, uxhoma inyoka esibondeni. Othe wajonga enyokeni, inyoka yophetho, wophila. Kuyabonakala ukuthi let us look up beyond the situations esijongana nazo. There are situations and circumstances esifacana nazo, but let us look beyond them. Ukhona uncedo lwethu. Ajonga abantu ezinyokeni, ajonga abantu enyokeni yophetho. Asiyekanga inyoka uluma ezantsi, ziyaluma inyoka bajongile abantu, ziyaluma inyoka bajongile abantu, ziyaluma inyoka bajongile abantu, ziyaluma inyoka abantu bajongile. Amehlo wakho wafikselephi? Papa ujonga khona. Don't mind the situation. Ziyeke zikutye, azange zisuse inyoka, but into yazoyisayo. It is their focus ukujonga phezulu. Sinothixo masithwalise kuye nathi imbangi nomgqibelelisi yokholo lwethu. Let us fix our eyes kuThixo. uThixo ufuna usinceda, wathi amehlo ethu ajonge phansi. Let us lift our eyes. Ukhona uThixo oncedayo ezulwini, ukhona uThixo oncedayo, ukhona uThixo ophilisayo. Zikhona i-situations zingekho, kodwa uThixo wethu uyalungisa okonakeleyo, uyaphilisa. Almighty God. You know, Tabora, I'm Savon because you are the closest person. That's why when you better better. Hallelujah. Hallelujah. You know what I liked in the leadership, come on, Kaka Joshua. Joshua, when they were Abeoshola. Joshua, akazange athi hamba nohlola umlambo losawela kuyo, but wathi hlolani ilizwe lingaphesheya. Hallelujah. As they were camping, akazange athi hamba nohlola umlambo. Yazi into esilibazisayo, sihlole i-obstacles ezingaphambili kwethu. Hallelujah. Sihlole i-obstacles ezimileyo ngaphambili kwethu. Ngelo xesha siyafuneka ngaphesheya. Thina into esiyenzayo sihlola into engaphambi kwethu eseyoyisile noThixo already. Wathi akazange athi kubo hlolani umlambo esizawuwela kuwo, but wabathuma beyond umlambo. That means uJoshua umlambo bawela bengekaweli. Hallelujah. Kasi noThixo wethu
zikhona izinto esizathimba singeke sathimba. Haleluya. Kulomhlaba bayakuwonga phesheya bayawuthatha by force. Zikhona izinto funeka sizithathe tata ngenhluzula. Noma isimo sithini sithi this is mine. This is mine. Usathane zaku uyazohlutha kuthi ungani singazozohlutha zethu. Ilizwe silinikiwe noma linga-occupywa ngezinye inhlanga, but lilizwe lethu eli. Abuya amadoda athi sibibonile ilizwe. Athi la madoda lihle ngenene nelethu. Azi kanjani amadoda ukuthi lilizwe lethu? Athi ngenene lelethu. Now Joshua sabonile ukuthi what is happening beyond the river. Hallelujah. Now it is time to cross now. Hallelujah. Get ready now. Uza cross now. Wababiza abantu bahlanganisa la ndawonye. Hallelujah. What now we are about to cross. We are about to cross now the river Jordan. Hallelujah. Into ihluphayo mna tata. Into basi thina si come before the problems. Hallelujah. We come before the problems. Ingaki zingasuki. Ezinye ingaki asuswa ipresence yethu. Hallelujah. Singakhona sithi ngikulo Thixo ophilayo, but ingaki ingasuki. Go down the powerful man. But ingaki ingasuki. Ingaki sidinga ukuthi sibheke phambili. Sithathe a step forward. Singene kuzo. Then sizabona ukuthi we are also serious as they are serious. Asikaweli na. The process wena tata. Taduzweni. It's a process wena. Sihamba nabantu aboyika amanzi. Sihamba nabantu aboyika inyoka. Hallelujah. Sihamba nohlobo lwabantu abangamagwala. Hallelujah. uJoshua wathi ikhona imiqondiso ezakwenzeka ngomso. Hallelujah. Ithi mase iBhayibheli yayisenzela uThixo la miqondiso ukuthi bamhloniphe. Hallelujah. Okay. Now Joshua calls them. Wababiza uJoshua. Wayemumkhosi kaThixo. Hallelujah. Wathi Joshua, xa nithe nabona abapriest. Hallelujah. Bephethe ityeya yomnqophiso. Zenazi ukuthi we are ready to cross. Nizobalandela abapriest. Ithi wabayalelo wathi nifike nimenyeleni. Akamuva amanzi sebemile enyeleni. Hallelujah. Amanzi ithi iBhayibheli xa iwa describe ithi umlambo tata overflow. Hallelujah. Kuka kwenzeka ifloods apha recently. Kwathola izindlu ngapha, bathola izindlu ngaphansi kwamanzi. Ithi umlambo overflow. Wawugcwele wagquma nebanks zawo. Hallelujah. And it was the harvest time. Hallelujah. Akuve kunzima ukucrossa tata, kukhona abantu abavunayo. Sicrossa kanjani abanye bevuna? It is so difficult. Enye yezinto ezisibambezelayo kuba sibona abantu abavunayo kube kufuneka sicrossile. Ingase ndingamemeza ithe sakho isivuno singaphesheya. Cross the river. Asikolaphi isivuno sakho singaphesheya. Ungamonjezelwa ngabantu abavunayo.
abavunayo bebeke bakwi-process yotyala, bakwi-process yolima. Now it is their time to harvest. Your harvest is beyond the river. Sikulindile sakho isivuno ngaphesheya komlambo, ungalibaziseki abantu abavunayo. Wena umlambo lukrosele nawo, asikho lapha sethu isivuno. Ubona uza-occupya isivuno sethu xa sivulisa abantu. In-occupy isivuno sethu xa sibhizi sivulisa. It was the harvest time. Yenye yento eyenobaphazamisa balibale mhlawumbi ukuthi ilizwe siyakulo ilizwe lityebileyo, libaleka amasi nobusi. Yeke le nto bayivunayo eyakho, it is greater than what they are harvesting. Ngiyafuna siyawe awungezi ngamakholwa ahlalayo, siyazirhalela izinto zezwe, sesisendleleni ehambayo, sithi sesihambe iminyaka tata, siphazanyiswa yinto eningi, isibuyisele bheke eyimfuta apho sivela khona. Haleluya. Ithi iBhayibhile ngenkathi uThixo wakhupha uMoses ama-Israyeli wathi lingahambi ngendlela ephuma eFilistiya, ngoba uyazi ukuthi iFilistiya kwakulilizwe laliyi-enemy noThixo. But uThixo kasho ukuthi imfazwe asiphephisa zona zikhona ezinye kule ndlela usihambisa ngayo. Kutheni uzosithatha ngendlela enge enemfazwe futhi ibe ikhona indlela emfutshane engenamfazwe? Uthi bazawujika acinga ubuyela emva, wazi bathathe a-shortest route, because abanye mhlawumbi tabona bakavuthwa elikholweni. Haleluya. Kufuneka baqale benziwe before bayofika kwilizwe laseKhanani. Haleluya. Abanye bahamba endleleni bafa, azalwa abanye endleleni. Haleluya. Yathi indlela abatata. Haleluya. It is the shortest distance. Going in the map, but in Bible it is the longest distance. When you're moving from a disgrace to a grace, you take a longer way. When you're moving from a grace down to the disgrace, you take a shorter way. Oh, Abraham, what did it vision from Canaan to Egypt, but from Egypt to Canaan? Lali tigesa, where the door tigo, see a corner now. No masiapi, ya Gaga, yeah, Yawayo. Mamela, the longer the road, the more the harvest. Ese soy fumana, ese funa se sligilayo, paga pesheya, moyo igual se ligela, ese Yawayo. uJoshua wayehamba nabantu abagezayo, abantu bakaThixo abagezayo. Tata bayogezela abazalwane. Haleluya. Tata bayogezela abazalwane. Haleluya. Bazalwane siyageza. Bazalwane siyageza. Siyageza. Siyageza tata. Basukile siyageza. Sizoshela abantu batata sesigezi.
Hallelujah. Sisazothola ubatata sesigezile. Hallelujah. Yavuna lesithi siwele tata but zininzi izinto zivelayo. Hallelujah. Batapho sawuphela khona sawuphela eYeriko. Hallelujah. Mhlawumbe uJesu uzawudlula eYeriko. Hallelujah. Ezinye izixeko ndazishiyela yena. Hallelujah. I will just give you one city beyond. Then sibe sesiyavala. Hallelujah. Amisa amadoda before the river. Khokhela amadoda aphethe ikeya. Ikeya kaThixo. Ikeya yomnqophiso. Mabena ndikuxelele le ikeya le yayibehluthwa kumaSirayeli. Hallelujah. Anga amaFilistiya alwa namaSirayeli tata xa ufunda incwadi kaSamuweli. Alwa namaSirayeli. AmaSirayeli ethi iBhayibheli aswatsuliswa kanobomi amaFilistiya. AmaSirayeli ayenayo ibackup. AmaSirayeli aphindele camping. Hallelujah. I think kwabulawa 4,000 yama-soldier. Abuyele camping ama-soldier. Hallelujah. Kuthiwa ithi kwathunyelwa tata ukuthi emadoda lamaFilistiya ayayazi noba sinento kuthiwa yikeya yomnqophiso. Kwathunyelwa Shilo kwawulanda ikeya yomnqophiso. Ithi iBhayibhile yafika ikeya yomnqophiso wasukuma umhlaba asaba amaFilistiya. Athi ngaba kufika uThixo lakaSirayeli acelebrate amaSirayeli ngoba ifikile ikeya namandla. I so wish abantu they were understanding ukuthi lithetha ukuthini ligama lithi ikeya yomnqophiso. They could have named it as ikeya maybe of the offering. Mhlawumbe ngezanga zange ibe namandla. Mhlawumbe bayineme kuba ikeya of the journey. But what was ikeya yomnqophiso? That means amaSirayeli avumelene kunye noThixo ngale ikeya. Hallelujah. So njengabantu abatshatileyo, there must be nobody to separate them. There must be nobody to come between them. Nabenza isivumelwano banqophisana kunye noThixo baphatha ikeya yomnqophiso. Now amaFilistiya athatha umnqophiso kaSirayeli. Awuyisa amaSirayeli awuthatha lo mnqophiso awusa esixekweni sawo. Yangena ingaka. Ungahambi uyosilandela ingaka ekude nawe. If it is not yours, it is not yours. Yangena ingaka kwisixeko saseFilistiya. Ithi iBhayibhile bambeka phambi koThixo wabo akuthiwa nguDagoni. Bayibeka ikeya yomnqophiso kwahanjwa kolalwa ebuseni kakuvukwa ngoba kuyasa kona ubusuku. Noma kungenzeka ntoni but kuyasa. Noma yintoni yenzeka ubusuku but kuyasa. Athi wahlabene naye ufike ekuseni sebethi baqedile ngam ukuthi konjalo osebenzi overtime. I'm not good with demonstration. As a matter of fact, engaphathwa ngumuntu omnye afika ibeke phambi koThixo. Hallelujah. Madoda. Into enimangalisayo sisimbumbu soThixo. Asithethi. Hallelujah. Inobudagoni ngewathi susani. If wena wamandla okuva amandla ngewathi susani. Nansi inkosi ingena esixekweni sethu. Susani lekeya. Ngexesha oyiswa kwesibili amaSirayeli tata. Boyiswa more than ababoyiswa kuqala. Boyiswa now 30,000 soldiers. Ikhona ikeya kaThixo. Ave bengasoyiki zingasoyiki izinto. Hallelujah. Oyiswa namadoda. Ikhona ikeya kaThixo.
yafika phambi koDagon. Ithi iBhayibhile kwasekuseni uDagon uqubudile. Kuthana xa kubhawa ngobuso. Xa ujonga iBhayibhile kwakubhawa ngobuso ufika kubhawe. Xa kujonga uDagon ubhawile uqubudile phambi kwethe into endimangazayo tata. It is not God la uwa phambi kwakhe but yinto kaThixo. Akakayiswa nguThixo, uzoyiswa yityeya kaThixo. How much more xa kufika amandla kaThixo? Ithi imizi ingatshabalala kwalondlu ingakathi bekhona ibhomba. Wafika uDagon phambi koThixo. Wasa enqungelwe imilenze. I mean wasa uDagon equbudile. Hallelujah. Nansi into engimangalisayo. Ithi iBhayibhile bamphakamisa. UnguThixo njani kanti lophakanyiswa ngabantu bakhe? Hallelujah. Awathi uThixo uphakamisa thina, not the other way around. But Lord uThixo uphakanyiswa ngabantu. Wamphakamisa uThixo wabo. Waphakama webo Dagon. Hallelujah. Waphinde ngesikhalo mawulala. Xa bevuka kuseni uDagon this time around akanamilenze, akanangalo, inhloko iqubudile. Sisibhukubuku sodwa soThixo lo. UThixo njani kanti lona? Woyiswa yityeya kaThixo. Engekafika umdala wensuku. Zikhona izinto esizoyiselwa before we come. Sizoyiselwa before we come. Sathi sifika thina impilo seyishabalele. iBhayibhile kwakubambeka amathoni i-worshippers phambili. Kusempini tata. Wathi worshippers masihlabelele. Sahlabelele worshippers. Umkhosi wozohlasela umkhosi kaThixo. Ngapheka entaba wodwa. Hallelujah. Wabulala umkhosi. Zikhona izinto esizofika sesifile. Sithatha ngo-walker over sedlule. Wabulala umkhosi. Engekafika amajoni. Abethule uThixo sabulawa yindumiso kuphela. How much more kafikile amandla akhe ezotshabalalisa afa madoda abhidana bulala nodwa. Safika isizwe sikaThixo sabona izithumbu zodwa. Sasifika impilo zalwa. Athi ngizaqula ingoma eyoloyiso. Zathi soyisile. Soyisile. Ezinye izinto sazoyiselwa before we come. Siyasazi kasiza iJeriko ukuthi ayeza amasilayeli. Lungisana ukuhlala sifikile isizwe sikaThixo. eJeriko bazi imikhondo isenzeka enhlango. Ngela xesha there was no social media. Tata andazi indaba zahamba njani. But they knew ukuthi ikhona into zayo. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sasa wena ne. Hallelujah. The process of way. Hallelujah. Now uJoshua wathi, mama, amadoda aphethe iteya yomnqophiso makangene. Hallelujah. Makasifake inyawo emanzini. Hallelujah. Amanzi ngosebekhona kazange nyakazi. In their presence, in the presence of iteya yomnqophiso akanyakaza amanzi. Hallelujah. Ezinye izinto tata kudingeka ukuthi siye kuzo. Singami sime before them, but let us go to them. Ezinye izinto zethu masembe sosithatha. Angena
amadoda kaThixo amapriest phakathi amanzini ithi iBhayibhile amanzi udonga lamanzi amanzi avela ngasentla afikama ngekoni babantu babehamba noJoshua bathi kuThixo njani la kanti lona siyakwazi uhamba naye singamazi ukuthi kuThixo njani but he's God of miracles wathane bemanganiso abethembisile ukuthi uzakwenza uyakwenza yenzeka imimanganiso emamanzi ithi iBhayibhile abantwana bakaThixo bawela emhlabeni owomileyo haleluya asizuwele emhlabeni omanzi sizawuwela emhlabeni owomileyo moyo ngcwele asizuwele emhlabeni omanzi sizawuwela emhlabeni owomileyo awela amadoda abo bephethe inyele yomnqophiso abazange bayibeke phansi nowadays abantu abaphethe inyele yomnqophiso esibukele kubo bayalinda singene emlanjeni bayiyeke inyele yomnqophiso amanzi ahambe nathi but this time around ayibamba amadoda inyele yomnqophiso amanzi awela abantwana bakaThixo awela mama ngaphesheya wasebewelile wathi uJoshua uyawaziwa ngantoni na isizwe sizayo amini generation ezayo iyawu-identifya ngantoni na ukuthi kwake kwakhona umlambo owake wemadada wake wathi madoda wabiza amadoda ayi-12 isizwe ngasinye haleluya wathi thathana manje asiwena nathi sisezintente let us make sure akhona manje sibuya nabo ikhona imiphefumulo esijikanayo singaweli singabuyi nanto asiwele na wasibekhona isikhumbuzo esikhona sithi noma ibandla liyabetheka haleluya sithi kodwa nasi isikhumbuzo esoma sake sayiwela iJordane nasi isikhumbuzo esathi sake sayimisa intente yasindisa imiphefumulo ayibamba amadoda inyele yomnqophiso inzima injalo sizayibambithisa tata sizayibambithisa just for isizwe sikaThixo asizuyeka sizayibambithisa for isizwe sikaThixo emisa amadoda awela abantu bakaThixo aphelele bakhokhela amajoni uyabonakala ukuthi Dawidi wow engapha komlambo akhokhela amajoni ukubheka eJericho haleluya kuthena wethu bayiphethe ike bezayiyeka nje mamela neke yayi between ukuthi abeyeka yabuya amanzi haleluya yo abeyeka ayabuya amanzi Jesus uMoses waholda naye awela abantu bakaThixo baphelela let us hold let us hold for the sake abantu bakaThixo amen let us hold praise God masinyamazeleni for the sake yabantu bakaThixo masibambe isalvation ingekho lula njalo haleluya zikhona iparty asiziyeke iparty ngenxa yethu zikhona iparty zisenziwa zikhona izinto senziwa bathi ivangeli kaThixo mama wena abantu bakaThixo emhlabeni owomileyo God awela madoda haleluya athathwa manje isikhumbuzo bayophumla tata before iJericho remember bayangena eJericho sebenedini haleluya
Sebena sebayongena eJericho sabenedini. Bayazi ba ukhona umuntu esithethe naye eJericho. So sizawungena eJericho. Noba singene kanjani. Mamela ke ngoku. Hallelujah. Itu Bible kwathiwa Joshua kunamakhwenkwe phakathi kwakho. Hallelujah. Yolusa amakhwenkwe. Hallelujah. Aphambi kwakho. That means le mpisi yakuyidinga amadoda. Praise God. Hallelujah. Kungani Thixo kufuneka sizilwele izinto esiyakuzo ezethu. Why sizozilwela? Hallelujah. Yenziwe process. Hallelujah. Yenziwe process yokulusa. Hallelujah. Batandikho apho. Adlula uMasrayeli akhempa before iJericho. Hallelujah. Ayihambe ekhempa tata. Akhempa before iJericho. What to Joshua? I need men. Hallelujah. Amadoda bewenzile. I need men. Wadinga uJoshua aba priest. Abazawuphatha itsheya. Le tsheya le yayingashiyeki wherever we go. Yayihleli khona. Hallelujah. Batha kube khona amadoda azawuphatha itsheya. Aphatha amadoda itsheya. Hallelujah. Batha kuzoba khona namadoda azawukhalisa izigodlo. Hallelujah. That is the process yokuba sithimbe iJericho. Kukhona amadoda azawuphatha izigodlo abethe i-trumpet. Hallelujah. Abethe i-trumpet. Kwathi kuJoshua yijikeleze iJericho. Insuku zibe ntandathu. Each day uyijikeleze kayi-1. But ngosuku lesixhenxe uyijikeleze kasixhenxe. Hallelujah. Ithi iBhayibhile wavusa uJoshua wavusa amadoda ajikeleza usuku lokuqala iJericho. Abuye yolala tata. Aphinda ajikeleza ngosuku lwesibili amadoda iJericho. Akhona yenzekayo. Abuye yolala. Zamangani zaziyonde. Ajikeleza kwesithathu. Ngosuku lwesithathu iJericho. Akabi khona yenzekayo. Ngosuku lwesibili ajikeleza iJericho. Nothing happened. Ajikeleza usuku lwesihlanu iJericho. Akwenzeka nto. Ajikeleza usuku lwesithandathu iJericho. Akwenzeka nto. Wabuya uJoshua wawabeka phansi amadoda. Wathi madoda lungisani itsheya. Itsheya le yayingashiyeki. Wathi lungisani iitrumpet zenu. We are this time around. Sizothimba. We are going to multiply. Into besikade siyenza manithilezi. Wathi kakuba masithenge ijikeleze iJericho. Sizawuthilika indonga. Singene ngaphansi. Ajikeleze amadoda. Ajikeleze amadoda iJericho. Delestenge Zakane trumpet. Momenta moto. And then Jesus continue. Fight Jericho. Fight Jericho. Fight Jericho. Segala natigo. Wagenu mongana kufaniwe. Wafulu lontolomo. Wena wazikele tango. Wena wafuli streams and tango. Wasana watu. Examene ukasuma kapumimi. Masi. Yapumimi tango ya masi.
lesizwe sikaThixo Yerikho. Waliwa Yerikho. Zavuka imfazwe. Aliwa Yerikho. Siyolwa. Asidingi mophethe-phethe. Asidingi muntu boyikayo. Ilizwe lethu. Ilizwe silinikiwe. Mhlekazi. Mighty God. Ilizwe lethu. Asipayi. Let us around. Siphangele. Ukuthi kwakwenzeka ntoni la. Let us around. Iphothe lizophela. Ubeka sikhele. Ikhona into ezokwenzeka. Ikhona into ezokwenzeka. Ukhona ummangaliso ozokwenzeka. Ikhona into ezokwenzeka. Ikhona into ezokwenzeka. Siyayisa ndoda singawangobi. Singawangobi. Angena amadoda. Kufuneka ngabanye amaxesha singabi nasisi. Babulawo amadoda abantwana lawo namafazi. Haleluya. Wefa nemfuyo. Eyikhona Yerikho. Bantu Rahabi. Wasepa. Ngoba wenza idili lesizwe sikaThixo. Akwajongi imeko yobuhilikazi. Wathi kwajonga idili yenzelwa Thixo. Esaphi isimo. Asizujongwa. Oyenzelwa Thixo. Yeyazojongwa. Haleluya. 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 Siyayithemba Yerikho. Siyayithemba Yerikho. Waliwa Yerikho. Apho amadoda. Oh my God. Mandala Boshaya. Oh, Mandala Kasaya. Oh. 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 Watu Yerikho. Ingothatha into yakhona. Abazalwane sithi sesoyisile endaweni. Atusatana ninazo into zam. Ahambe nazo. Ingathathile. Ayareka. Siyalibonga. Sabalalisane ngomlilo. Siyithembe Yerikho now. Sangene sizwe sikaThixo. Sizawujuphaya. Sizawujuphaya tonight. Sizawujuphaya tonight. We are coming to take what is ours. We are coming to take what is ours. What is ours is ours. What is ours is ours. Sizawujuphaya. Hallelujah. Sizawujuphaya kulawulwa. Sizawujuphaya sometimes akudewa. Sometimes sizawujuphaya. Wethu basesacrifice. Sizawujuphaya. Let us sibuye nebheseleti sibuyo. Let us make sure ukuthi sihamba siyojuphayile. Let us make sure ukuthi sihamba ikhona imimangaliso eyenziwa kubawo.
Sisuswa nawe impela ngekho asibonana emazulwini yasuswa emhlabeni sidwelisa wena elakhonile lihle igama lakho 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 lihle lakho manathala Nkosi manathala mntwana wesithuko manathala wena okhazimula ngekhazimule kuwena manathala hlesihlala msobukhosi esingathiwanga namuntu awuNkulunkulu wethu omuhle siza kuwe size kuwe siza kuwe siza kuwe wasiwamuhle Nkulunkulu wethu thatha lonke udumo namandla lokufanele usanjalo Nkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyacela bazalwane